FM Flam FM Radio Flam FM Radio Flam FM angay tu dudot mi nulepa ulena pol Flam FM i sungtel kasive mi kay masukuk in nang kutnem kalau kai si atu jani ka ngai kang ding mi hi Helen Khela i tu film pol ti mi an si Helen Khela i atu film pakhat nak chu minung chu kan lung oinak sangka pakhat akharok tika adang pakhat onsak asisal asinan sangka onsak milam zawlo in kharmi son kan zaw rai tukpang asile thinnaw i beidon a olte apan hinak a ol ai te i kanga theimi a thil tha ngai ngai a umlo harzet le mitli tiang forkek kau i pa tlang nak thon kan nga mi chu asung loi tuk rai pi tiang adai phone apathum nak a tuini i na hlo samnak ruanga beidong i kun rei lo in thai sun a na hlo tlingding mi thiro la nangam nak in na thin lung alwa khat mai ding apali nak a minung lak i zangfa bik chu wa san nak le suang tua nak nei lo hi an si minung chu bai sai nak in lung oi le thanaw in ter apanga nak a leitlun hi nom nak long in khatse la chu thin saw le ral that nak nei kan tu loading harna kan tun mi pol hi thin saw le ral tha injur tu an si aparuk nak a midang i lung oinak ding kan hol sak le kan tua sak hi kan mai lung oinak le that nak ding kan hol le kan tua thon abang rep apasari nak a malima kan zangfa ok hi kan than saw nak ding indon kham tu tumpi asi apariat nak a kan pai nak in atlin phot chun kan du mi le thiziang kim kan ti thai asi apakwa nak a nunaw in pasal anai chun mi pakhat long boy pi in mitam pi ngai sak aban santi nak asi apas ranak a atleu mi lam long zo ola thim in alaw pan ngam loading atui ka ngai tang mi hi Helen Khela i thu film pol asi tha jang ka nga chawding ka zum ingai sak tu dudot minu le pa ulenaw ingai sak mi para lungoi nak tam pi kan nei